Bragerac chem a Bragerac en Périgord. Iubile hort cuneguda, pu sus comercis, pu sus bis e la sua gastronomia, mes che mei che tut è una ciutat mercado per Durdugna. Che van vede che all'epoca galo-romana, las gavaras che navigaven da Uberdien dinca Burdeu, che carreiaven bis, bues e belle bragas, que galo-romà, bracarius, tisne de mestier e fabricava. Liu ca aquesta che inventé il nome della villa de Bragerac dab la sua publicitat. Che van vede tut a so. Ah, beh, sì, la place che è buona, che sono sicuro, che vedrei un sarro di nau a passare, che va tutto desplegato, che sparisce che Durdugna, che è buona in tal commerci. Che bei mondi che arrivano. Oh, de sicuro che las borsas harta. Ah sì, la buona mercaderia! Bragas de Bragerac! Bragas de Bragerac! Bragas curte, bragas largas, bluas, ruias, de totes las colors, fresques l'estiu, caudes l'hivern, bragas de Bracarius! Heites a Bragerac, que soy yo lo fabricant! Bracarius! Wow! Hey! Oh! Ne me donne pas. Entà tirar la pràctica, n'hi ha pas qu'una sola solució. Qu'est-ce qu'on va anunciar? Et hort! Bragas de Bragerac! Bragas de Bragerac! Heitos en so de Bracarius! E beh! Oh! Quina pantalonada! Eu... Can las bourses buites. Bom, che va calare a tenere ogni altra settimana, e ogni altra nau e passi. Belle un co che viene, che mi tirerei las bragas. A co che va a Bragas heites a Bragerac en so de Bracarius! Bracarius! Wow!